Yo, what's We're up? here at HP. HP. Sorry, my bad. We're here at HP store. We are waiting Until 9, until 10 p.m. So, It's just sit boring, and relax. tired. What else? You need to describe our situation right now. It's okay. So, this is the time. It really sucks. Oh, so 9:35 as you can see. So paron guys, As you ako can din, see, ako din to. people right over there. And then At the cashier. Kishi. Deploying money. Saan din pag-deploy? Okay, so man ako ingon na. Intro na ako katong. So ako ay ikuan katong giyon man ni kuan ni Shaq. Giyon man ni Shaq ang kuan. Yung akong phone niya ga-vlog siya. Lingon jud. Ga-vlog dito siya sa kill. Alright, so mao ni siya katong mao ni siyang bayhanang initsuk sa akong phone. Okay, si Shaq. She's vlogging my phone. Okay. So let's watch her. Anong sayo? Opa? Pa? Ano? Remote ako ganun ipagputong sa video. Stop. Click lang hanggang. Hello? Perfect, uy. Perfect! Gid ka perfect. Yung anong... Shh. Yung ano, Jude. Ano, Jude? So, guys, we are live here at SM City Cebu. SM City Cebu. Yeah. So, ang tagiya sa cellphone. Look, sa iyang ginabuhat. Watching porn. Sure. He's watching porn daw, guys. Well, this one is playing a battlefield. Alright, say hi to the camera. No. Hi, camera! No. Fuck off. Get up, man. He's playing battlefield, guys. Battlefield. Battlefield. Alright. Perfect gray ka, mga perfect gray yaw. Say hi to Kuya Ramon. Yo, technician on the house. Alright, rock and roll. Ako usa ka bibi, akong usa ka bibi. Say hi. Vlog na dai kuron. Buset. Oh, unsa yung gitan na? Unsa yung gitan na oy? Kuan, Sesame Street. Unsa? Sesame Street. Sesame Street. Can read a letter is all I need. Wala lagi na siya uguan. Ay, Luffy man ka. Si One Luffy Piece. man na. Okay. So, mo din na yung... Mo din na siya doon. Here at SM, say hi to our... gwapo kayo mong OIC, oh. Bagong tupi. Wow! Bagong tupi man si Sir Jeff. Sir Jeff? Sir Unsaon pagbuhat og vlog gani Rim? Kani siya mo ni siya hilig kani siya mo ni siya vlogger tayo. Ka perfect giroy. Mr. Home Credit. But imo tanang gikuan, gi-landscape. Na makita gyud ang hall. Yes, nataron diri sa HP store, guys. We're live here at HP store. And then, since mingaw man, wala customer, so we do this one. Correct. Gapuha, gila niya eh. Feel kay nimo. Skills at
Fail kay nimo. Ako ka sa video. Na he's playing Battlefield. Battlefield. Asa ni mo dyan po? Battlefield, yo. Mga busy kay mga tao dire. Ang isa gata na One Piece. Ang isa kay Dagduag Battlefield. Ang isa kay Gabyo ug unsa niyang givyo diri? Tagiya ni cellphone, Gabyo ug sa iPhone. Si Kuya Ramon gata na og phone. Grabe. Di ay. Kuan di yung gitalo guys, numero din na siya sa surgery. Kalay siya dyan kuya eh. Oh, di ba Sa 3 minutes na siya rin. Hello, 3 minutes na yan. Kung di kasagaran kung kasagaran pila ka minutes na mo video. Saan? Pinaka-okay na dyan na siya ka 10 minutes. Hoy! 10 minutes. Kuha na, putol-putulon na. 10 minutes. 10 minutes. So, okay na. 3 minutes. Pwede naman mo ikuhan. Killer sa akong talikod. Killer sa akong talikod. Hitler. Feels like wala koy. Unsay tawag ana? Hi. Ganahan kay ko sa cellphone ba kay di jud manaway. Kanang ala si Kuya Kay Fred. Bibi. Ano guys? The guy out there na nakita sa camera ga eyeglass. PJ juga na siya dyan. Pag tumingin ka, iyutan ka. Buset! Kanang pinadulit-dulit ng tasanong ko.